যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रङ बेलायखेन दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककबरक ताय आदार्स जोंनि इंडिजिनास लैंग्वेजनि डिपार्टमेन्टनि आंनि अफिस नग कायसा ककथुम पान्दा माख्लायलायखिया आंनि लगि दङ जोंनि ककबरक डिपार्टमेन्टनि PU जोंनि बरंग्रां ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 January 2024 46 ककबरक रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न जोंनि 7:30 नियाखबा 7:30 समायाव रैली खालायै दिनै अरानि गानाय गिनायनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स रक टीचार्स रक ताइचिनि एडिसि हापांनि जोंनि स्टाफ रक नतयै कायसा कतर कायसा हिमबतक रैली खालायै जों 9टानि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थांसबैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचार्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमचेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाहाम लुकुरक नबो और पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पान्दानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रोंनाय चिनि बरंगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आउन लगे लगे जों तागलाय चीफ गेस्ट नगरायावफ्रा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन चिनी अनिमेश देव बर्मा नो जों कयखा तागलाय जेसेरेपानो चिनी पान्दाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम नोंनि मानजोंना बागै चिनी बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे चिनी बबरंजन रियान ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अबनि लगे लगे चिनी बरंगोनां जों दलिरियान ऑनरेबल चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बनो बचों कयखा माजोंना बागै अमाहायकेना चिनी राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमाहायक्लायनो चिनी EM सुहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनोबो माजोंना कयखा अमाहायकेनो चिनी EM बरंगोनां अनंत देव बर्मा बनोबो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल EM PWD ताई RD नि चिनी रुनेल देव बर्मा बनोबो चुंग्रिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायिंगै चिनी MDC ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमाहायक्लायनो चिनी DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनोबो चुंग्रिंखा गाबोनो नर्म तिनि जों मासाव दं बिसिंथै जे ककबरक जे लैंग्वेज न ककबरकमो अनेके बुझाओ द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर है बांगाली बांगला बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बाकी जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव बिसिंथै न जों गाहामखायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक पालायमानि थमैया
जे 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियावनो कक बरक जों सालायो आबो कक या सिरि सिटिनि सिमि चिनि आमानि कक चिनु मानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारि स्वीकृति माया तमानि अनेक सभा खालायलायखिया जतनसे सभा कतर खाइकुका आनर साइमाना 1967 सालनि सिमि मानि कक बै मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरोंनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबांमा चबा केबो थैकस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे कक बरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथातक जामुं सुमुंनि बिसिंतै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पिउ जोंनि बरंमोन ब्रिजेश देबरमा बावआबोनो तै तेसा सानाय Blake Hambai, Sini Honorable Sini Sarno, Blake Naitoke brief Rika, Sini Taklai 46 Cobro recognition day, some bono bike palane, one of Bokaham, Kasai Kanaka, Hypanang Kicha or Tekiza Manjuana, Sini Sar Geta Bo concerned department Honorable EM Hisabe, Bo Pandani, Asupangnai, and Pandana Changsana into Sarsan Sagachini Honorable Senior Sarpuna Samajamatia Tai Narwai Okrangi Pamanza Pena Chini opposition Triple Legislative Assembly Varman Miss Debuma Tai Chini Joto EM Rokunke Guest of Honor Sarsan Saka Special guest on Gaisini Orani local MDC Sabe Sini Barumana Gones Debuma Bumanza Pena Tai Chini Chief Executive Officer Sini Sarsike Jamatia, Botonai, Taichini Chief Legal Advisor, Boronga, special guest. Chini Department Secretary Hisabe, Deputy CEO, Sini Sarboduli Narankol, Bohonkai, welcome speech Narangai. Unkai Taklai Sarsan Saka, Blake Naitokai, and Okobrok de no, some Palanin Nayo. Okay, Abunibage, some Taklai, Okobrok de. Sudah sung cover de semi palaya Chinera sung khorok noi borok no award dinai Radha Mohan Thakur award teke setha All India Lal Tripura award angka borok ni bumung to sung tak saklai sok thogya ko abo kise confidential matter jara phagi siwana borok no ba sung chini edisi ni torof theke rang 10,000 ritrak memento aike borok no bo ro tangeri mole borok no ke bong ni je Chini Kok Borok ni literature side ba hukumuko borong ni samung no naye abo select lai jau nge taklai chaw mana tabo thaimia ko peba sang abo chini next generation no tebe encourage ni bagai sang ediche hapang abo Kok Borok de brum brum no abo hake award ro nge taklai tebo tongthong ni kok nge sang tak state government be compare khai ke borok ni sai sing kucuk sakwa tong haniman tangi male chini boy bo publish kebang sini tagzora 170 lai tongkha phia o dinabo sung hane 15 ta boy sung release khlaine ebong 15 ta boy jotono roman script e sija Kok Borok abo release khlaine angke aboni bumur goro tong gor boy bo joto boy sahar jakka bongni bisingo chini bukuk sobita ni tongo kangnei gai chini tako ositni bo kaham suyo bini kang tham tongo Ngai Swamir ni tongo kangsa Siva Bharata Tripura bo All India Lal Tripura ni no basla bo khub kaham suye bini bo tongo kangsa ngai Biswajit Deborma bini kangnai tongo tekise Omita Deborma bini bo kangsa Dr. Priti Lata Deborma bo College University of Purung bini bo tongo kang bini kangnai ngai Lipika Deborma ni kangsa Biplop Deborma ni kangsa Dipro Kishore Deborma ni kangsa ai khlaye chini Kangchiba bijab taklai sung okobor dewo sung release khlainai abono karigo sung sarai rong encourage khlainai ni bagai sini drawing competition tongo sir engke sini Kok Borok poem no sung aro khnai engko borok no porinai abono competition kokdang aita engka ai ke sarai rong sung
tebo sini cover pordan bagai encourage khai tongo cover deni bisingte engke te kesa engke sini folk music college ni srungnai jo gor ba dino bongni je traditional je uniform sungu gor bo kaham kai gonai perform khlainai ga bhai ke jeng pura go naja ngai te kesa kai sini o program sini cover language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bosong khobor ka bor bo finally cover kha bor bo phaibiana engke khorong award di bor to tongnai no engke o writer bo tongnai engke sacheng sat to san saka sini o khumulung gana gini ni student no bor tongnai engke teacher khumulung is ni bisingo klaija 100 jon teacher no song khobor kha engke bor bo tongnai ai ke sini program motamuti kaham nungana ngai khumulung folk music college ni bor to sabnai no ai khlai sini program kha khlayo kaham nungana ke boni bagai no rong no bo जों सुबाय दंमोन बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नङैबो आं नंनो पाइपलाय हामबाय एंके आबसुनानि